Bear season na! Magumpisa na lang ni paslag ding makule parulampong Christmas decors kareng magtinda king gilid daring dalan kini syudad San Fernando. Dadaywan do pataga na ding parul San Fernando ding manyali iba't kareng mihaliwang lugar. Mitatak na kareng tao na istung ing parul mong pakasabit king bale gawayang Fernandino, tune yang masanting ampong matibe. Bibay tsaka nuing imay na ning lantern industry king syudad pauli ning kasikata ning ligligang parul o Giant Lantern Festival. Nino mo ketibang siya ang haliwang lugal ing makapagterak karing sulu ding parul asasabe king tigtig. Inyayin ni makapagtakang kilalanan niya yung syudad San Fernando ang timong home of the Giant Lanterns. Inya mo ing pagkalungkutan na kanuning Giant Lantern Festival Foundation at ning GLF Executive Committee ala pang local ordinance parikil king pa mag-institutionalize king ligligang parul. Manibat king ibat, may gitnang dinala ng banwan manibat king malatyang gana king mga regulareng parol. Itang tradisyon na ita sobra ni kalalam, sobra niya naman kalambat. Pero alaya man batas, alaman ordinansang lokal at alamang national a batas. Samantalang nung lawen mo, karing aliwang lugar, atin na lang Republic Act, atin lapang ordinansa. Yung benepisyo na kasi kapag atin yung ordinansa, atin yan namang Republic Act. Apo proteksyonan me itang mismong festival, kasi ining festival ay ini, private sector initiated. Kapamila taning batas masinop ya kanuing kapiestan uling mika budget ya. Malino guidelines ampong mi proteksyonan niya. Nya siguradong mabating. Pati na itang pondo, pati na itang manual. Importante itang manual Baka nita nino maning luklok ka mayor, nino maning luklok ka private sector representative, at na lang malino tutok yan. Pati na itang timeline, pati na itang pigagastusan, pati na itang committee chairpersonship, pati na retang membership ka retang committees, makakayabe langan ketang ordinansang aita. Alapit na niya kanuning foundation ing munikala king saguniang panlunsod at mamagasa lang ni aksyonan niya ing karelang apila na ma-institutionalize siya ing ligligan dareng higanting parul. Nung mika local ordinance malyari pa kanung ilapit iti king House of Representative bang mika national law na kikilala king Giant Lantern Festival andi mong metong at tourism activity king bangsa. Akasabi ko ni Konsehala Rosemary Kalimlim, uling yung chairperson na ning Committee on Tourism ng Sangguniang Panlunsod. At balo mo ni konsehala, malambat siyang maging barangay captain, malambat siya naman maging konsehal. Kanya balo na yung balo in tradisyon na ini, balo na yung balo. Tsaka aktibo yarin, kasi mo naman in charge ketang committee keng reception, banwang metong, ang popeng banwang ay ni. So, very, very receptive yan. Yung kaburing-kaburi kitang ideyang ay tanyapin. Siyempre, nung atinang advocate, atinang sponsor, maging malagwane. Samantala, kasalungsungan dane kanung panigobran ding Giant Lantern Festival 2023 Executive Committee ing daratang ligligan. Atin yang 17 committee iti nagagawa kanong plano bang bigit yang maging magarbo at maragul a partisipasyon kareng memalen lakwas na aasune king pandemic exit ing bangsa. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.